Hello ka YouTube channel ane phe ho se na bon chawin ni la pha tu ni hwa hi ke hi visal ka chin ka chi cha ka hong ki le tain twa hi Gideon Koma ka hong lut pa den Gideon Studio ki tilai mun hi ke te ni hin twa hi ka hong ki mu to han ding aban le studio ititan te ISTV khela ka to na ding mun hi itabang setup ke bolam na itabang bang EPP umam ti ho hi equipment bang hi aling set in dispose ke bol thai pu disclose ke bol thai pu in aji chu akimu thai jong min akimu thai lo jong min akimu thai kham kan ka de in chahe kin ISTV ku ki program ta khe Canada la phala chu isi khela chu tai hi chalai muna chu na kan to pan de ta in EP hele public ho zo si in EP tiki saidam ISTV chu ku ki program chu item hila daila na hin talk show hi in aban la tong kai san hi in pathin thu thing kitile sermon a hi in aban le adang dang khatlen yong kana bol khom min twa hi EP hi bol ve le han channel hinok choma ai lo le minu mi pa khang tha ho society a ki hil na thei phat chom na machal na hong pang dem na news wang chu ti le ka bol pan di hi tain chi hi abon te ke na veu tin na comment ho nin pi win la idea suggestion na ip bol bia pham ti ho zo se na bon win comment hin pinom zo sin hin piding in team na ka hin nei ve hilai mun he ka studio diu choi hi tain chilaya hi 3 in 1 2 in 1 ki direm na photo shoot ho jong ke bol the background wall ho jong abon au ma hin family photo shoot hi han lang indoor shooting hi han na outdoor shooting hi on na bon ti ka ki bol the hi in cha hi anok min chi hin na iwa da hi le smart that he tai car fa chi hin na si bon che kya car fa chi hi in cha hi 2 in 1 to so ho jong cha he kan bol di wai tan na editing ho jong abon second room ong so ke in chilai hi amun tu nin wang reveal tange Canara Bank hi Canara Bank tuibung second floor hi in chi common room hi in common room hi guest ho tabang khat phat ting le bon che cha hi to no ho hi in amate ni hi makeup artist te ni hi in toy khong ki pat wa di wai tai so ta lo di tu na hi ki hoin ki pat na dinga ke khani o hin white forest cake khat hi in aban le red rose ham red velvet kra min nong so ke se ho cha chi ha mirna jong hi mina ngalal to hi support me na le kim velanga sada his lang hoin nananga lal penu le deiren hello lunglen wa choi le deilen tio chu mirna ko na jo in ngai pan diu hi tain tu nya wang chu ka sei do lo khat kan sei do di tan chi hi amin Gideon photography kitipa chu hi in ama proprietor hi nanu ya hi ki ho hi kaung kispin pan diu hi tai washing machine liter izan homra kaung kispin diu hin kin inauguration ni chun ka sei ta in me le te laban I bol thei chan I bola le na izat inam la ki tong chu changa chu triple project tam ta ka nei win ka project ho zo siwang hi twa hi video ka disclose thai lo di hin aji chu mi I sei tho sanga hi I to thola phajoin na hilanga chu IT mizat kana bolam ISTV chu sanga chu nup zo phajo hoi zo mi vet num thei entertain thei na aza ho hi bolding a ki hoi ka kyau la o hi in chilai hi AC wang hi ki pan nai lo hi nai wang no ma no me mun he open spaces tha hi in na chiranga kon tok som dong le abon che kya sound proof hi in cha hi chwai hi studio is 7 in 1 studio hi in jingka le gym ne ki chip no ma na sai na thei the ya na ugi dio na buni azo wa lai cha lo be ringa chai nak chai le yong nong thei theu he mi ka kha in na studio ding invest san na tiu tu ni ha kan san nei ta wi tu lai ta hi photo shoot jong outdoor chi lai ta hin jan hi chun gospel album pha shooting ana bol win chilang hi technician room ki ti ham na editing room hi ta in
editor pa jong hi jan tha he imuchim lo dan he asa ki pe chu ka mu le ho ki venga ka studio ki gel do ka lung ha jani na shooting location no chu nok sa dan munjo nok dana mun chu mai bol tam ba be se ana tula shooting hi gol dai ki su mo be sa su sam thai lo cho to hi ki ho hin la dei than jong kapat di ji vai hi thil jo si hi equipments ki tan te microphone ho jong on the way hin jani na shooting ho chu hoi che ki ve thayam clip khat ve ham khat veng ka te nunga hoi ta khatin shooting a bol hin gospel album na ama jong ya phawa hung phau de tai cham chha na ve te si hi to ka photo studio sung chu na kyo studio sung chu ai hong ki hel kit tai studio sung a hin na la san no jong hi mi me hoi ta hin na ya we nu lak de gospel la sala dinga a hoi lo an han do kit me theo color ki grade ne lo na alai na pang ki panai ro choi lang color grading na thama pum git ta ta pro lo git ta jong ta pe the kha pe the chu Jennifer hian min Jennifer bai te na fen yong kin la lo de na fen ya let ho hi la phadi ha shooting mo mo nga fen on so de mala ha na nga jingote nge lao ala ngain thêm no themin kyo ka editor pa hi piti tam tila karen na zot thailo he ma he tester in zot lo he tester in na bu lo he ma he pai tarin bolo ban banin chi ki go tama mo hen project langa ngai to tawin bill pe langa ngai to tawin iki pat pandiu ta cho monday lang le monday ke le gideon hung kheu to han lang na iki mapa chanwa pha chula trial hoi bol diu cha hi lighting ho photo shoot pet hil chun phadi hin na mun wang he le mo mong he le nin silang jong hi kyo hin studio hi wanga hi kyo hin kitchen ho jong kan e separate kitchen na ji chu chi hi washroom jong ni tau ma hin na gents ladies sau ma hin na chi lang khat hi in lang khat chi hi in ni ka nei win na customer ho pam chi na boi ta lo nop se la hi in kyo ka kitchen no hi ta hi sun la dung le mi ho ta bang na alo le ni thei ho cha ho kila ho yong ku te ka bang khada a pe na mi hung ji lo sun sat ngai ka jong hum ji ja na ta hi kitchen no separate da ka nei ho hin anok mama jengen wash basin ho jong min na cha hi sun phat le hin office kai pu ma hi refreshment ho jong ne na thei mu na hin na na sei hu hung ki pan tan na ti tiu chu ta he ka hung ki pat di tan pathenin dam nei pi wala saturday ni ho bang le hin try kan bol diu hi tai na hi ti ni khat utin che amun hi anok men na Canara Bank building a hi in boy na saturday le na wan dile saturday le chun trial bolutin afi tai ti phal monday le ki pan leo hen ki azong no mere na azong ni na trial ball pe diu ta chu la dei ran no trial ball diu aban to so hi trial pe diu ti chu final re nai lo pi sound system ho sound system ho check na di eptm na thiro se hi thei nam ti ipi shooting ho nila langan tang tabong hiri pa जाने वाला गाड़ी और में देना सुना तो इसा साउंड प्रूफ है ये जान गाड़ी गिंग तो हम करके जल्दी आना जानना हो हम ही ना होई खत्म तो
shooting hi le pi khujin chan ge ala nai sin nong ne nei wam dalam lali ada siapa bisa ingat e pitral ka to sot de ong pung khat ban lut lo ding a microphone ti fit sa he le ma bo sound ho thi loi ma mo su tup na me me ding ai pi tin tin boleh mau buka nah kem rai za i fit wa ept ept angle hoi la to le ye chilang he corridor lang he ta na chi he ta he isu do le chi to Canara Bank ka ti chi he chi khu tui bung bazar hi jing in na cha he Zion Clinic a hi in chilang khu i khat kit a hi in chi he kyo ban chat a hi Tandoor Heaven kiti restaurant men ama sa chu ding pi hui the ni kiti hin na ding pi hui the wang chu talo ta he Tandoor Heaven hi lo he na Tandoor Heaven kiti hin chalai mun hian no men na mun nok ta he chalai he photoshoot bon na ding an la studio hi ong le indoor ra ki shooting a hin na naw kon hin khaw nong phat le amun ta ta hi kin nok ka sa na hi spaces he na ong that a hin awan ja hi nok ka sa he opan that a hin ta he so so si he nok ka sa in chi ama sa chu chu hi green screen alo le blue screen ne ki ti hin na to hi background na hi inop no be khat sa the hi ta in na po do sa the hi ta in aboi ta pu in ka va ra hi le ke no nok ka sa ma ma jing in to hi khong ke pat diu hi ta in koi gol hang thu na sewa chu banga chu peng nei ta wa zani na shooting location no chu ka kha dai dan chu on no ka sa dan ning chiu ti enge ko in chi khan le na oi kan ya kira so pau no so win kai di bom ji ko ka chu khom ji he no mo sa hen ai ti wa nga he pathin lama a na ka ha dai to sa ta san nin te chlai hi ye thei ki sip na diu le bu chu chilang ki sip ra hi koi go zo le nei tai ni ho ta bia ma chu ki a le ta zu mei the hi ve ta bu zu lo mei the ta chu zan hi chu na ka sa ma le chu mau ka dai zan hai mu chim lo pai na ha khwai the ta na he ama halai ho amai la ka pom phi leng ho tu ta hin lai ong thik ki ne i khat ning boy te ta kun u chan hiu chu na u lei za te kho u lei za ra naw nu ning boy cha tui bu ngam no ko kapu cha he ti chinang cho no ama ho to ka chu bo jiu batch khat jong ka hiu cho zan la ki lal dan nan chu ka lal be sen tun zo ma ki chol chu kalip do ta cho zan bung liang chan ka ha he ke chora ku wa ro ai le i khat inauguration i bol ni wa khat pa chu hoi la ho ham chung la ho ham ama ale pa chu hong khanai lo na lan ki ma chi bu be ama hoi pilang department ham ama khu videography lang yang le like VFX so ka thai boy na ai lo le movie lang ka thai boy editing ha la nga da ki koi do ni chu ma thep ja ha la green screen lang ho na ka proposal pa hia chapan da nana chapang eta ki bit mo cha inauguration nya lupu pai pe lumpu to classmate ka hetela ka bit so kol da kha hi a chapan ji ki he yong na chu tu lo mo lumpu to classmate ka hetia pa awan so ka bit palum chu chapang nei sa ma chapang di to chu ko han nei sa ham chapang ya kum som nga som ko ho to hi rong le ki sei wa nga tu metrol ki tion la ma pi thing thei mo lo pi ko la alim ko chapang pang kom ko me class me ki ba ma chu link khat to kai di lo cho can say te te Ang mga nito ay invite po dio ta im choi sang do du nasabi tila ka studio hin nok na sanai vai mo youtube ma kan comment pa la kati ke man comment din ka ki sei lo upload kan bol pa la comment hin bol win lang na
aji chu kyo hi sound proof wang che hin an hinong le almost talk show ho hi zan lang thim ta bang na kan bol me the ji chu lam pa ma hi ja na gari gin ho ACU พัดละมั้งจ้ะป้อนะซิลเทตาจ้ะ AC la do na sir bol do bo talk show ki te omi zana convenient lo suna convenient no ji ya na ama timing no hong bat ngai ta banga ji ya vlog tu ni ve chai tawin to hi ki ho hin coming Saturday ni le hin trial ka bol diu hi tan na talk show to la dei la ni trial ki ti tan te ichan ge ya sound system EPTM camera EPTM na so zo se hi trial kan bol diu hi in ka ki pa na pen chu lo hing na hi ong le lu ni chong lo in kum tam ta gap na nei zo nunga to talk show nan tha bol pan kit le von long kin nong tham ka kan sponsor de hetin awangina ma hi tu le tu hin Mumbai aw min boina new ne ma jong na tong hi zin i zong khat akewa le ma zong ma dam mo kin na ta hi EPP von cho ne nga in thot dam von wang hi kin masanga chu ke von kalung lut lo ne he so kevin kalung lut lo na kala chu to hi kalung lut mo che to hi le kha cha von ka nei lo to hi le na i tok so kan bol ting le koi ham khat in la sa ri ting le ala ngai lo in athu cheng in ni ngai pi win ati te ta banga hi ke jong hi tok so kan bol ting le ka von na ve hi win na ka thu sei dan ho na ita banga improve hi thei ham EPT idea suggestion ni ke pi to wa na media hi nam pi sim pom wa e khan tok sa di hom ti lang zo an focus utin ka chi von na vet wang le chun totally 100% fair hi de ai kin nong bon ka nei point ke pa ta min pi kham hoi kan man di cha su tok so kan bol pan lai di hin na ipi hile Sunday Saturday trial ka bol wa ka lol hin wa le next week la kan pat di time tok so kin kan bol local kum thum hung thing de tan chi hi continue thei di ji win jong pathin thang ba nei pi win ke le ka team ho zo si chung ang ke pa thu ka sen chu ting le proprietor Gideon bai te chunga jong am hoin sung jong pathin in pat thei bun tin ka to ka tham na wa pathin in lol hin nai pi tawan taw na in gyal do win na media la mai khan to jing the ne wi bon win pan la khom so keute ke ho tha la jung in pango jong na no ho support za lo le im sa ka hi lo di ji wa chu na ho pan hat na na ho support na ka ngai chawin no za lai lol hin di he ti ki nem pumin tu nya vlog an veo zo se na bon chawin kadam thimi